lapho sizovakashelwa intokazi lapha reception kwakuthiwa zizobhiyoza azodana nazomculela nomsakazi othile 14 minutes to 6 wamehlo anoma zayizobholoka yini ngoba kwakuthiwa uyathatha isikhathi ku 14 minutes to 6 kantambama bafethu siya indabeni ngo6 kanti kukhona isithelo libalekile lezo ndaba yokudlulwa nje kuzo bakithi kudlula nje kodwa mhlawumbe futhi asibuye tata mfowanggobo ukuthi emsakazweni abantu abanjengonjinji Sandile Mdlalosi Sandile Tembe noSma naba unomfundo Mkhize nabanye uAyanda Milans la emsakazweni bayifakile igalelo ikakhulukazi mina ngifike ngimncane kungekho technical producer kungekho content producer kungekho lo compiler wena uphinde ube u technical producer abantu abaningi abazi ukuthi ijingle ayithi ukhozi FM Khozi FM lithi usek ngakuyijingle yami ngoba ngeke ngaproducer bakithi siphatani ngokwami kwakuthi both wenzani no ayinto ayifaka lo msindo onjiji ke lo onjiji lo bebewenza ngecomputer yena wenza zakhona manje nawe uyangena lapho ukuthi ukhonka kwami kwejikile so ufika konjiji basikhombisa ukuthi kahle lezi zinto zenziwa ama effects enziwa ngecomputer zasenza ngezwi maybe uthi effect uthi ngitshela ina ijingle yami uthi i-effect yakho kodwa angikhohla ngelanga simana nawe Zandile eshawulinda uNjinji siyangibiza uzongizwisa engakamlalelisi usibiye andiyabona ukuthi masese record ipromo senze ipromo ukuthi wonke lokuthi ayi qala phansi umasipala wasemsunduzo konje ayi man awubuyithatha umandla wayerecorda konke lokho konke asihlanganise kube into eyodwa uyangibiza ukuthi awuzolalela nangu ngifuna umshaya emoyeni yema ngithi ngiyafika hayibo ipromo yayisevwa ngenye into aqhoma segijima athi no magic fanele lesidlale ipromo ebalekile umuntu ayizwe emoyeni umuntu athuke seyidlalile lo promo izinto zakhe uzenza manje ushaya mina nje ngizokubamba ukuthi obsession hey it was good ananda ukuthi after uNjinji wasekuba uSandile uyayibona iphethe into okusebenza ikakhulukazi abantu lesasinabo kwi breakfast show bonke uNjinji usuke lapho waya ku Lady waze ngena uSandile Mdlalosi magic amatembe unalo iso le talent no wanaza mkhulu kodwa naye efika kwi-interview ngoba ngaba nenhlanhla ukuthi ngibe khona kwaze kwacela ukuthi sicela ukubuza ukuthi isiZulu yasazi ngosikhuluma eshiblika nami ngibe ngithi hey wenzani hey angilanga lapha wase khuluma ke kanti no Gaddafi efika naye nevoice ephole ngithi lo sisi lo mama ukhokha manje abana sengibuzi wethe ngoba no hot no kodwa nje egcineni sithi kumndeni nakubalaleli ngicabanga ukuthi into efase ikhumbule ngayo uMandla uNjinji you voice of the station perfect ayimvelo khaca bekuba nosejika lento bekuyivoice yakhe besambela indaba ezahlukahlukene umasipala ngoDisember bekuyivoice kaMandla besiya kwi birthday yokhozi ePietermaritzburg bekuyivoice yakhe uMandla ngaphandle kwevoice yakhe hayi bingemnandi so ukuba ne voice epromote stage bolole iyashaya insizwe